umugore w'imyaka 34 y'amavuko akurikiranywe icyaha cyo gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 14 yarangiza akamushukisha amafaranga inote y'igihumbi. Ibi bikaba bivuga ko yabikoze inshuro zigera kuri ebyiri zose. Ni mu gihe kandi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamaze gutangaza ko urubanza ruregwamo Barafinda Segikubo Fred ndetse na Muchoma uzwi nka Karabo Patrick rwamaze gushyirwa mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'igihugu ndetse no ku nyungu z'urukiko. Ibi byose turaje tubagarukeho muri aya makuru. Nguhaye ikaze kuri Arimba TV, wamaze gukanda subscribe cyangwa se abone, nawe udahima gukurikira amakuru ibiganiro tugera tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye. Nge nitwa Alexis Mbarusha, naho iyo ni Arimba TV. Ni inkuru yumvikanye muri iki gitondo cyo kuwa 19 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 yo mu karere ka Gasabo, aho birimo kuvuga ko umugore w'imyaka 34 wo mu murenge wa Jari mu karere tumaze kuvuga akurikiranyweho gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 14 inshuro ebyiri mu kwezi kumwe. Uyu mugore biravuga ko ngo yamushukishaga amafaranga inoti y'igihumbi, ndetse uyu mugore ubwe yemera icyaha, agasobanura ko uyu mwana ari we wamusabye ko basambana kuko we asanzwe akora akazi ko kwicuruza cyangwa se akazi k'uburaya. Uyu mugore waburanishijwe ku n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo akekwaho kuba yarasambanyije uyu mwana w'umuhungu w'imyaka 14 ku itariki 31 Ukuboza 2025 ndetse no ku itariki ya 3 Mutarama 2026. Ibi byabereye mu mudugudu wa Karenge, akagari ka Nyakabungo, murenge wa Jari ho mu karere ka Gasabo muri uyu mujyi wa Kigali twiberamo twese. Ni mu gihe kandi ubushinjacyaha buvuga ko buvuga ko ku matariki twavuze haruguru uyu mugore yasambanyaga umwana nyuma akamushukisha amafaranga inote y'igihumbi kugira ngo ataza kubivuga. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda dukesha aya makuru buvuga ko urubanza rwaburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Uregwa yaburanye yemera icyaha, asobanura ko umwana ari we wamusabye ko basambana, ndetse avuga ko we asanzwe akora akazi k'uburaya cyangwa se ko kwicuruza, bityo ko nta mpamvu n'imwe yari afite yo kwanga yuko yasambana n'uyu mwana cyangwa se yamuha mu mvugo yeruye. Ni mu gihe abantu bakomeje kwibaza bati ese niba uyu mwana ubwe ari we wakwisabiye ko musambana cyangwa se yakwisabiye ko mwaryamana, waje kumuha amafaranga igihumbi yo kumara iki? Niba usanzwe ukora akazi k'uburaya, niba ko kumwana ari we washakaga ko musambana, birashoboka ko wenda yagombye kuba ari wari buze kukwishyura. Ahubwo kuba waragarutse rero ukamuha amafaranga bivuze ko wabikoze ubigambiriye ndetse uzi icyo ushaka, bityo amategeko agomba kubahirizwa. Nyuma yo kumva ibyatangajwe n'uruhande rw'uregwa n'ubushinjacyaha muri uru rubanza, urukiko rwahise rupfundikira rwanzura ko umwanzuro warwo uzasomwa tariki 23 Gashyantare 2026. Icyaha cyo gusambanya umwana uregwa akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa n'ingingo yo kuwa 14 y'itegeko nomero 059/2026 ryo kuwa 4 z'ukwa 12 2023 hindura itegeko nomero 68 akanyerezo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni mu gihe kandi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwashyize mu muhezo urubanza ruregwamo Barafinda Segikubo Fred, umuhanzi Muchoma usanzwe atuye muri Amerika, Japhet Nkeramihigo, Mazimpaka Patrick ndetse na Ntaganda Juste. Umucamanza yavuze ko icyemezo cyo kurushyira mu muhezo cyafashwe hashingiye ku busabe bw'ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari impamvu zijyanye n'inyungu z'urukiko n'umutekano w'igihugu. Yagaragaje ko urukiko rwasanze izo mpamvu zifite ishingiro, bityo rukemeza ko iburanishwa arikomereza mu muhezo. Ni mu gihe kuri iki gitondo cyo kuwa 19 kwezi kwa kabiri mwaka 2026 ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro haramukiye
abantu benshi bari baje gukurikirana iby'uru rubanza uko ruza kuba rugenda, uburyo ibyaha aba bombi bakurikiranweho ndetse n'uburyo baraza kwiregura ndetse n'icyo ubushinjacyaha buvuga cyangwa se bushinja aba bombi, ariko birangiye urubanza rushyizwe mu muhezo nk'uko tumaze kwivuga kubera impamvu z'umutekano w'igihugu, impamvu z'inyungu z'urukiko ndetse n'impamvu z'abari kuburana nk'uko byamaze kuba abitangazwa. Nshuti bakunzi ba Arimba TV mudema kuba natwe makuru ibiganiro tugenda tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye, reka tubifurize ishya n'ihirwe kandi tubifurize komeza kugubwa neza muri ibi bihe bitoroshye by'imvura n'ubukonje bikomeje guheza abatari bake mu nzu. Amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Iyi ni Arimba TV, turabakunda cyane.